Nkosi nawa amabhanisi, ngiwaletha kuwe baba. Ngikubonile Nkosi ushintsha amanzi eba iwayini. Ngizwile ukuthi nawo lamabhanisi asenabo ubuwayinana. Abantu bathi mase bawadlile badakwe Nkosi. Baba angifuni ukudakwa ibhanisi. Ngiletha kuwe manje ukuthi ulihlambulule. Siyazi ukuthi kulesikhathi samanje usuthi uyidlela ibhanisi wena uthi awuphuza utshwala kanti impela uyabudla ngoba udla ibhanisi. Uthi uzehlisela ngejuice wena awazi kanti usuyadesha. Uthi wena ulindele ukuthi koze kuthiwa uqeda ikesi kanti akusaqedwa ikesi sekuqedwa ibhakede. Kuthiwa umuntu udakwe ibhakede. Nkosi siyazi ukuthi sekudakwa ngisho sekudliwa ngisho ilaba abancane o-bundle of joy. Babudla bukhoma bokugcwalisa ikhaftini. Bebudle bukhoma phambi kothisha ema-preschool ema-creche. Kuletha kuwe lamabhanisi Nkosi ukuthi nathi singabazalwane lezikhathi zephasika siyawathanda lamabhanisi. Njalo masiye ekhefini sidla wona sibuye inkonzo sivutha. Singabe sazi noma sibanjwe umoya ongcwele noma i-percent. Nayi Nkosi neshow yami ezobe ngomhla ka-1 eHillcrest City Hill. Azobe khona lamabhanisi edliwa ama-VIP. Nkosi angifuni ukuthi ama-VIP yami abe mahayivana. Ngakho Nkosi ngiwaletha kuwona washintsha amanzi aba iwayini ukuthi lokutshwala leli wayini elikulamabhanisi ulishintshe liba amanzi. Nkosi aliba amanzi. Lidleke leli bhanisi. Yakhala yakhasanda bosi. Yakhala bosi esikuthendele besiye. Riba yandala labo saya hahanda labo.